Sa Good Vibes, mayara na sa aesthetic clinic sa Bacolod nga nagabulig pag-educate silang nga kliyente parte sa healthy living para mas healthy ang skin. Diin ini, aton hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Ang ini nga process ang painless nga hair removal. Wala sa may ginabatsyag nga sakit o kung init ang kliyente, samtang ginadula ang buhok sa kung anuman nga body parts. Ini ang diode painless hair removal. Ini naman ang carbon black laser. Isa ka process kung sa diin naga-reduce man sang fine lines kag wrinkles, kag naga-stimulate sang collagen growth para mas firm. Naga-reduce man ang oily skin, kag naga-erase sang pigmentation kag shrinking scars. Kag syempre, hindi madula ang signature nga facial sa Sky Haven Aesthetic. Sa masobra isa ka oras nga facial, makarelax ka, kag matinluan ng imo nga guya. Ini ang pinalang sa mga bestseller services ng Sky Haven Aesthetics Bacolod. Ang owners, skincare coach kag doctor. Gani hindi lang basta-basta nga skin services ang ila gina-offer. Actually, people have misconceptions when it comes to skin health. Because normally, we start skincare routine at the age of 30 or even later. And even some do not do skincare routine at all. But actually, little do we know that it's really better or even best to start skincare routine at an early age. So even teenagers, when they are taught properly, they can already start their skincare routine. And also, there are important factors also when it comes to having a great skin. So not only that it's the skincare routine is good, at the same time there are other factors like good sleep, proper nutrition, exercise, and even proper hydration. So as a skincare coach, we can guide the clients para sa holistic approach when it comes to skincare. And because sa Ininga Clinic, we have machines nga advanced and equipped also for safer treatments and para ma-achieve nila ang ilang desired results. Kag, ginipahibalo ang mga kliyente nga hindi lang basta-basta nga tandugon kag ipamper ang guya o kung anuman nga parte sang lawas. Ginapainsyindi ang mga client kung ano ka importante ang food intake para mas healthy ang skin. The health of our intestinal bacteria is important for our skin health. And if they're happy and healthy, it's going to be reflected into our skin. So it's better for us to ditch all those processed food and all those processed vegetable oils so that it will not give imbalance to our intestinal bacteria. So it's better for us to fill our plates with good fats, vegetables, and lots of whole food. And your skin will thank you for that. And remember that a healthy gut equals healthy skin. Overall, premium quality pampering at an affordable price ang gina-offer ng Sky Haven Aesthetics Bacolod nga ara lang sa Bias Aquino Drive sa The 4th kag sa Tabuklang sa Medical Plaza. For inquiries, mag-text lang o kung mag-call sa sini nga number sa inyo nga mga screen. Kag subong, mayara sila sang ongoing promo nga buy one get one free sa ilang services.